Nongeye kubasuhuza amahoro y'Imana akomeze kubana namwe bakunze ba NB Izumi inkuru zacu ukuri kwawe mubana natwe mu biganiro byacu bigiye bitandukanye nkaba mbaye ikaze rero no mu kiganiro cyacu ucyuyu munsi aho nubundi tugiye kurebera hamwe amakuru abakomeje kugenda avugwa mu myidagaduro kuri imihanda ku bitangazamakuru bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga nkuko mwakomeje kubibona kuri izi dukoresha zicamajwe amafoto n'amashusho nka Instagram, TikTok, YouTube birimo kunkurikiramo akakanya, Facebook n'izindi no kubitangazamakuru rero babigarutseho ko itsinda rya Vestine and Dorcas bagiye gutaramira muri Canada ku nshuro ya mbere. Ni inkuru nziza ku bafana baba bahanzi kazo ko ari babiri, gusa ni inkuru irimo amakuru meza menshi dore ko ngiye kubabwira mu minota itari buze kuba miremire. Mbabwire iyi concert yabo yitwa Yebo, mbabwire aho iki gitaramo kizabera, abazakitabira ukuntu ari benshi n'ahantu kizabera ukuntu hahenze hitabirwa n'ibyamamare bigiye bitandukanye. Ibyo byose ntabwo muzi ngo ni ryari bizaba, ibyo tugiye kurebera hamwe. Hanyuma kandi hari n'abantu baba batazi ngo Vestine and Dorcas ni iyihe mishinga bajyanye muri Canada. Ibyo byose ndibuze kubibabwira. Icyo musabwa mwebwe no gushinga udutebe twanyu mukantiza umwanya wanyu nkabasobanura buri kimwe cyose kuko ku musozo mbafitiye byinshi. Hanyuma mwibuke gukanda like, subscribe, mufungure inzogera tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi mutanga n'ibitekerezo byanyu muri comment. Bahaye ikaze hano kuri NB Izumi inkuru zacu kuri kwawe. Njye nitwa Sana. Iri tsinda rero ry'abahanzikazi b'indirimbo zo kuramya Imana no kuyihimbaza, abavandimwe babiri Vestine Ishimwe ndetse na Kamikazi Dorcas mu itsinda ryabo ryitwa Vestine and Dorcas. Iri tsinda ryabo rigiye gukora ibitaramo byo mu rwego mpuzamahanga muri Canada ku nshuro yabo ya mbere. Si ibyo bitaramo bagiye gukora hanze y'igihugu gusa, ni inshuro ya mbere bahamagawe muri iki gitaramo kiremereye gutya cyo mu gihugu cyara muri Canada. Abo bahanzikazi bamaze kwamamara mu muziki wo guhimbaza Imana, batangaje ko bazazenguruka mu mijyi itandukanye y'icyo gihugu mu bitaramo byiswe Yebo Concert. Ushobora kwibaza impamvu babyise Yebo, kuko Yebo ni indirimbo bafite. Ukavuga ati se kuki bayitiriye iyi ndirimbo yasohotse? Amateka y'indirimbo yakoze nayo tugiye kuyagarukaho. Gusa uru rugendo rw'ibitaramo ruzatangirira mu mujyi wa Vancouver aho bazaririmbira abakunzi babo ku itariki ya 18 z'Ukwakira 2025 cyangwa se z'ukwezi kwa 10 ejo bundi. Ni igikorwa gitegerejwe n'abatari bake nyuma y'uko umwaka ushize wa 2024 byari byitezwe ko ibitaramo nk'ibi byari kuba ku mpera z'umwaka, ariko ntibyakunda kubera impamvu zitandukanye ndetse n'imishinga myinshi baba bafite bari gutegurira guhereza abanyarwanda. Vestine and Dorcas bakomeje kwigarurira imitima ya benshi binyuze mu bihangano byabo byibanda ku butumwa bw'ihumure no kuramya Imana. Akaba ari nabyo bituma abahanzi n'abakunzi babo biteze ko Yebo Concert bizaba bidasanzwe, ari concert izaba itwika cyane, by'umwihariko muri kera gihugu cya Canada kibamo abanyarwanda n'abanyamahanga. Dore rero amateka y'indirimbo yitwa Yebo cyangwa se Nitawal. Iyi ndirimbo Yebo Nitawal kubera ko yaririmbwe mu kirimi cy'igiswahili, ni indirimbo ya boostinze cyane. Muribuka witwa Israel Mbonyi ko indirimbo zo mu giswahili zamuhaye izina rikomeye hano muri East Africa, cyane cyane mu gihugu cya Tanzania bitewe n'indirimbo ni Nasiri yabaye hit. Kuri ubu ngubu Israel Mbonyi akaba ashobora kuba yarujuje cyangwa se amaze kuzuza miliyoni 2 z'abamukurikira kuri YouTube. Aba bari rero nabo basohoye indirimbo yo mu giswahili yitwa Yebo Nitawal, aho mu mezi 6 iyi ndirimbo iri kurebwa n'abasaga miliyoni 19,100,000, hafi miliyoni 20 z'abayirebye ku rukuta rwa YouTube z'abari kuyireba, ndetse iracyakomeza kurebwa kuko niki gitaramo kuko cyitwa Yebo Concert, bivuze ko indirimbo izaboneraho nawe gukomeza kurebwa. Vestine and Dorcas
n'abahanzi nyarwanda bafite indirimbo zikurikiranwa cyane. Reka tugerageze tugice mu ndirimbo zabo muri ukuntu zihagaze ku rubuga rwa YouTube, akaba ari rwo twifashisha, hanyuma mwumve kuko hari n'abantu mutazi ngo Vestine na Dorcas imishinga yemeze bite. Ntabwo turi buze guhera ngo kuyo bahereyeho bagitangira, ahubwo twe turareba indirimbo yose bafite nuko imaze kurebwa. Indirimbo baherutse gushyira hanze ni indirimbo yitwa Emmanuel, ifite views miliyoni 5,800 mu mezi 2 maze ku rukuta rwa YouTube, nibo bamaze kuyireba. Hanyuma gakurikiraho iyo Lebon Tawal imaze miliyoni 19 mu mezi 6. Hanyuma hari yitwa Ihema imaze amezi 9, ikaba ifite miliyoni 8,100 by'abantu bari kwireba kuri YouTube. Hari yitwa Neema nayo mu rurimi rw'igiswahili ifite miliyoni 5,500. Mbese muze tumaze kuvuga uko arenye Emmanuel, Nitawale na Neema ni indirimbo z'igiswahili bamaze gusohora uko ari 3 kandi zagiye zikundwa. Hari indirimbo afite yitwa Iriba mu mwaka umwe imaze kurebwa na miliyoni 10. Indirimbo yitwa Ku Musaraba imaze imyaka 2 imaze kurebwa na miliyoni 5,400. Ndagira ngo mugende mwumva izo views. Indirimbo yitwa Umutaka mu myaka 2 yarebwe na miliyoni 8,300. Indirimbo yitwa Isaha mu myaka 2 yarebwe na miliyoni 8. Afite indirimbo yitwa Nzakomora imaze imyaka 2 iri kurebwa na miliyoni 6,800. Bafite kandi indirimbo yitwa Arakiza imaze imyaka 3 imaze kurebwa na miliyoni 4,500. Bafite kandi indirimbo yitwa Ibuye imaze imyaka 4 imaze kurebwa na miliyoni 8,100. Bakagira indirimbo yitwa Simpagarara nayo mu myaka 3 imaze kurebwa na miliyoni 9,100, ndetse n'indirimbo yitwa Adonai imaze kurebwa na miliyoni 7,100 mu myaka 4. Sibayari mu myaka 3 imaze kurebwa na miliyoni 6,300. Bakagira indirimbo yitwa Papa mu myaka 4 imaze kurebwa na miliyoni 2,300, ndetse n'indirimbo bahereyeho yitwa Nahawe Ijambo imaze kurebwa na miliyoni 4 mu myaka 4 ishize. Ndagira ngo munyumvire izo views namwe. Ni abantu bigaruriye imitima y'abantu ku buryo indirimbo yisohotse mu minsi 2 ibigomba kuba yarebwe n'abantu 800,000 kuzamura cyangwa se miliyoni. Ni abahanzikazi rero bagiye gukora amateka adasanzwe ariya muri Canada. Ese iyi Yebo concert uyibona ute? Duherere muri comment, like, subscribe tujye tubana buri munsi. Ciao ciao, hasta la vista.